Ayo na kene ge. Tangan pikiran kene wae, kapikiran kene wae, ah. Si Sati ku kabina ka aing nya. Aing karaknya kalakuana. Aing dihina meuneun teu halem-halem. Aing segala sebut bolot, sebut torek. Aing menyari hati ah. Kita ku panas-panas teuing ah. Ada na si Sati mah saboroto na kabanduan aing. Napira we ku aing ladenan. Kenaon? Hah? Aing nyari hati. Kenaon? Ngeuring ngebal wae. Aku judes. He, Nah, cek kokon ka dia. kenaon eta ngedumbal wae. Aing keur pararusing sekade-kade rek naon. Para rusing emang teu boga duit. Hah? Para rusing teu boga duit apa naon? Jo aing pararusing loba pikiran. Sia sakali rek minjem duit ka aing tideng. Emang boga pikiran gitu. Ceng aing keur maraban si Siti. Si Siti. Emang aya naon? Curhat atuh ka urang ngedumbal wae. Curhat. Hah? Curhat. Emang kunaon ngedumbal wae? Ngomong wae sorangan. Aing nyari hati ka si Sati kokon. Dari hati kunaon? Dengekeun aing kokon. Naon? Aing ku si Sati disebut bolot, sebut torek, sebut conge aing teh ngora kokon. Emang heueuh lain? Aing nyari hati kokon. Atuh aing meuni sagala digogoreng ka dieu ka ditu kokon. Aing cenah kurang hidung, kurang saenot. Emang kumaha teh jadi babaturan yang ngagogoreng babaturan kene. Aing teu narima kokon. Sabar, emang nak bolot oge. Aing era kokon. Aing era ku tetangga yang digogoreng. Aing pajarkeun mah heueuh we bolotnya pa aing teh teu bolot ieu nya kom. Bisa ke ku kabina ka aing ku nemen nya. Bener babaturan ti lolotik oge nya aing kadakanya kalakuan aku kitu kokon. Perasaan bolot eta nini, tapi ngaku teu bolot. Moal kom. Moal. Aing mau ke mana-mana ieu kom. Mana we sia kom da kulir mah kom. Aing rek maraban si Siti wae. Aing kamari hayam aing teh kaparaban ah gara-gara yang loba pikiran mau kuat karuru. Man aing mau ulin ieu kom moal. Cenah arek curhat, tapi curhat teh ngomong naon eta teh nya rambung, ditanya ieu ngomong ieu. Kunaon sih? Aing batur teu boga duit. Sakade nginjem ka aing. Nginjem ka nenek teh nyaremu. Ya, segala mau payung masa tinggalkan di dia kom. Yang enak payungnya kom. Aing teu boga payung kom. Sedang Mas Sati ngomong gitu. Hah? Mas Sati, Si Sati ngagogoreng aing kom. ngomong geus goreng lain. Aing kuat. Ampun aing kuat teu bisa hees kom. Cenah aing kolotek buduk kom. Terus Aing buduk teh ieu kom. naon deui cenah? Aing cenah rorombeheun. Heueuh. Terus naon deui cenah? Rorombeheun kan aing geus kolot tong ngorama teh ieu kom. Heueuh. Maka kudu ngorama geulis gitu. Hah? Kudu ngorama geulis. Aing geus kolot kom. Anu teh jangan rambung jangan ini teh. Emang kor ngora geulis. So goreng gitu. Sama teu geulis ieu. Aing nu geulis mah keur ngora. Sama goreng keur ngora mah. Aing panya borocot masih ya kom. Wah alin. Teh nya rambung ih ngomong jeung itu dia lama jeung nini teh. Geus ah urang rek ulin, rek Mama Sati urang mah. Hah? Rek Mama Sati. Heuh, man, dek ka warung mah man. Aing nitip langkio kom. Man, aing nitip langkio nya. Nya. Ngomong jeung nini mah teh nya rambung. Bus. Bus ah. Aing ayeuna mah mau ulin-ulin kala ieu. Aing sararang heup ah. Aing sanggup ka panggis si Sati. Aing ingat we bongotna. Nenek,
Nek, rok gadis habis sih, Nek. Nenek dicuci semua. Untung gadis nemu rok gadis masih SD, Nek. Masih muat, Nek. Ya nggak apa-apa. Ya ketahui sendiri, nenek seminggu sakit, nggak ada yang nyuci. Kamu suruh nyuci, nggak nyuci. Nggak apa-apa, yang penting ada. Tapi ya iya kepondokan. Tapi gadis malu, Nek. Iya, itu aurat, bukan. Nek. Iya nggak apa-apa. Daripada kamu nggak pakai celana, nggak pakai underrok, kan lebih malu auratnya. Nek nggak masak apa-apa sih, Nek. Baru sebelum makan, Nek. Cucian udah beres tapi nggak ada makanan. Nenek sih sakitnya kelamaan kemarin. Kamu mah ngadi-ngadi aja. Emang sakit pasti diprediksi. Harus sembuh kapan, harus sakit kapan. Sakit mah nggak ada yang tahu. Ya wayahnya aja. Kalau nenek sakit. Oh iya, Nek. Ima sama Encep nggak ada kesini, Nek. Bariskan dari pagi di dalam terus, Nek. Belum beres kerjaan, Nek. Baru kesini. Lah tahu. Nggak ada kayaknya. Nenek belum lihat, belum dengar suara-suaranya. Biasanya udah teriak-teriak. Iya kayaknya belum. Enggak, maksudnya ntar kalau mau ngajak main, mainnya di sini aja, Nek. Garis mau keluar, Nek. Ah, malu. Roknya kependekan, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Riwo datang lagi aja. Biasa. Apa biasa teh? Karumpi. Harumpi. Sekarang mah bajunya matching. Kerudungnya biru, bajunya biru. Lah, Iya ya, Bikokom cantik. cantik lah orang mah. Gelis. Serba biru ya. Kayak kembang telang. Kayak belau, Nek. Itu. Tadi orang liwat kayak Mama Ira. Mama Ira ke ngoceh wae. Ngoceh apa? Gimana ngocehnya? Terus mainnya curhat ke orang. Cina ngagoreng ke sati. Ngejelekin saya. Apa katanya? Cina masati baturan tileletik tapi ngagoreng-gorengkeun cenah disebut Mairah budeg cenah disebut Mairah cenah teu boga imah cenah imahna goreng cenah coba teu boga anak teu boga incu jauh di mana-mana cenah. Astagfirullahaladzim. Itu mah berlebihan Kokom. Tadi Saya cuman bilang bolot doang. Ya kalau bolot dia emang bolot. Selebihnya saya tidak ngomong kayak gitu. Hah, itu ngelebih-lebihin Kom. cenah ngomong kiri cenah Apalagi? cenah main sama tileletik cenah budug wae rorombeheun cenah ditinggalkeun salakina cenah gara-gara goreng cenah kitu gara-gara budug wae cenah ditinggalkeun salakina cenah mah heuh kitu. Kalau dia rarombeheun, kalau dia budug, kalau dia ditinggal sama suaminya, ya itu emang resiko dia. Nih, saya mah tidak menyebutkan seperti itu, Kom. Saya cuman sekata doang, bolot, lot, budeg. Itu aja. Cek main nama kitu tadi ngomong ka urang sagala enda diomong-omongkeun cenah masati mah cenah masati kos kitu cenah imah lagi butut cenah mendingan hina we ka aing cenah kitu pajarkeun. Emang Nenek bertengkar sama Nini Ira? Bukan bertengkar lagi, gadis. Ini ribut, ini gulat, ini tinjuan di sono. Kapan, Nek? Garis gak tahu, Nek. Nenek udah tua. Apalagi? Cenah kitu cenah main lagi sarua cenah goreng cenah main lagi hidung sarua wae cenah ngomong kitu cenah ngahina we ka aing. Ya, Orang mah kitu wae pokona mah lila urang ngomong ge sajam sigana mana itu tadi curhat tentang Mas Sati. 1 jam datang saya dong. Ngegoreng-goreng kan. Bikokom lebih-lebihin kali, Nek. Teu urang mah cek Mairah kitu ya kitu dibejakeun ka dieu. Jangan percaya dulu, Nek. Enggak, kok enggak mungkin itu, enggak mungkin berbohong. Karena kemarin kan kita udah ribut sama nenek budeg. Bukannya Nenek berteman sama Nini Ira udah lama, Nek. Masih Iya udah bertengkar, lama Nek. kan kemarin gara-gara gusuran itu. Jadi mah emang bolot, tahu sendiri gadis juga. Oh kitu cenah kitu cenah sagala ende diomong-omongkeun. Sarua cenah main lagi imah butut lah iyalah itu. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Sini dulu. Sini. Saya mau bercerita. Dikuriwa kata nini. Rokok gua parem Iya, nggak apa-apa, buang aja itu rokok. Nih, dengerin. Katanya kemarin nih kata si Kokom, si Semi ngomongin saya. Gua
seni teh. Aduh, Kokom, bita lu seda. Ini Si Ira. Lupa saya, si Ira. Nggak goreng-goreng ke Nini Sati. Kan emang siapa goreng? Itu. Ah capek gua, awas lu gadis. Sono. Lu mah budak iya. Itu budak. Sini, lu cerita dulu. Sini. Iya. Ayo lu mama. Iya, kayak gitu kemarin. Ngejelek-jelekin saya. Kan tahu sendiri kemarin, masalahnya cuma masalah gusuran sama masalah bolot. Bolot emang bolot kan dia mah. Oh, tiba-tiba juga bolot. Terus dia ngatain saya jelek, ngatain serumah saya jelek, apalah yang jelek-jelek nih kata si Kokom. Tadi ngomong gitu ke orang curhat. Ah lu mama gosip doang meureun gokong. Ih, urang mah tara ngaleuwih-leuwihan ti batur, aya omong batur mah tetep kitu ya kitu. Urang mah tara ngaleuwih-leuwihan, embung urang mah emang ada duit di leuwihan. Lain eta mah omongan. Iya, pokoknya kayak gitu, cuma masalah bolot. Masalah yang kemarin doang. Ya, ini nggak bisa biarin, pokoknya harus dioncom, harus ke rumahnya, pokoknya. Ini menjelekkan nama saya dan si gadis. Gak mau saya kayak gitu, harus dioncom di rumah Kom. Nenek jangan kepancing dulu, Nek. Mungkin Bikokom yang berlebihan, Nek. Henteu, hai buru akan tuh orang onco hai buru. Gara onco kan itu. Gara labrak buru, ulah sunggutan gitu, ulah sembarang lain ngomong teh. Kom gimana sih? Jangan, Nek. Kajun, resep. Diam kamu gadis, jangan ikut campur. Kamu cukup diam aja di situ. Ini urusan nenek-nenek. Bener Kom, harus di rumahnya. Nggak boleh dibiarin. Kalau misalkan dibiarin, ntar dia ngomong ke yang lain, ke nenek-nenek yang lain, ke tetangga yang lain. Kalau saya seperti itu, kalau seperti ini, gitu. Nggak bisa dibiarin ini mah. Harus dioncom. Dia nggak Kom. Nggak terima saya kalau kayak gini. Ntar dulu. Taruh gimana? Taruh di mana? Ih, lu mah fitnah meureun gokong ah. Enggak, sekolah nggak pindah, pasti bener. Bener, urang mah bener. Lu mah nipu wae maru lu juga. Enggak nipu. Gak nipu aya mah henteu, ada orang kerja di rumah baik. Ih, dia mah fitnah mulu, salah mulu, pada ke undangan oge salah wae. Ih. Apalagi Kom, apalagi? Pokoknya mah gitu loba, pokoknya mah cenah masa tuh. Ulah percaya tuh, mintanya kena launan heula tar daripada ribut-ribut taraset aku tetangga ku Pak RW gondek kesya di penjara. Hi. Ah, nggak peduli. Udah sabar dulu. Udah, jangan sabar. Sini nggak perlu sabar, nggak perlu tunggu. Diam kamu gadis. Kamu Kokom. Hai buru, hai buru. Pokoknya, nih dengerin. Pokoknya saya mau oncong, mau ke rumahnya, saya mau bujak-bejek semua. Hah? Biar jadi tambah kerut itu. Hai Mukanya. buru hayo. Diam gadis, jangan ikut-ikut nenek. Ulah. Ayo, nggak boleh. Itu udah. Ih, gara-gara Bikokom. Udah Kokom. Ayo. Nenek, jangan, Nek. Lepasin saya. Jangan, Nek. Saya nggak punya malu. Lepasin. Malu pun tetangga lu. Ajan. Malu di gue udah tua. Hi. Saya mau ngoncong. Pulang, Nek. Ayo, Nek. Nggak usah pulang. Ini harus sekarang. Hai buru, hai buru. Pulang, Nek. Era kemari ribut-ribut era lu. Hi. Ayo teh, hayu buru. Ayo, Pulang, Nek. pulang abah hayu. Ayo buru. Ayo, Nek. Pulang, Siapa Nek. Kokom ah? Hayu buru Mas Ati, hayu buru. Ayo buru. Ini Bikokom gimana sih, Bikokom? Ih, hayu teh cenah dilabrak. Bikokom gimana sih? Si gadis mah kajen sudah dilabrak tuh man jalan maki tuh man. Nggak usah ngedorong-dorong. Biar saya ke sana. Pulang. Kamu jangan halang-halang. Kamari udah kokosodan juga di kuburan. Mereka termasuk Si Bikokom pulang aja. Pulang, Nih, Nenek. Sati. Nenek. Urang gangguan. Nenek, bangun. Udah, sana jangan kita saya. Sana. Di kebun.